ala sayyidina Muhammadin al-aziz tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu birraghaib wa husnul khawatimi ya sasqa wa ma'anu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Jahra suaranya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya. Tahun gajah Dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil dagang, saat remaja umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ayah Wa fi qasarana wa fi
Iku ira fana kafi Nah, kafe alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Ada buang biar sapu. Ia hidung ibadamu. Jangan tinggal keserima waktu. Tunggu indah main di taman. Kupu-kupu berterbangan. Ia baik baca Quran. Jangan lupa sahabatan. Allahumma kafi Abuna kafi kosolatan kafi wayadana kafi Ikuil kafi kafana kafi Wani'mal kafi alhamdulillah. Namanya Nadan Jaya senyum berhibur indah. Ajin puasa sedekah. Semoga Tuhan masuk surga. Marilah teman-teman semua ikatkan takwa. Saya Gigu Umi dan Abi. Semoga hidup kekal bahagia. amin amin ya rabbal Amin. alamin. Ya badu teman bareng-bareng teman-teman ya. Oh, ada kakak Agna tuh, kakak Agna Akila. Terima kasih teman-teman tap-tap layarnya ya. Kakak Agna Akila, hai tuh. Halo kakak Agna Akila, hai kakak Agna ya. Walaupun teman-teman ya sudah komen ya, sudah tap-tap layar ya. Dan Nyonyo. Nah, lanjut yuk. Bismillah. Badu deh kakak ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب tutup. Terus وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره يوم الآخر lima jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa lahum bifadlika Allahumma ya rabbal walhamdulillahi rabbil iya amin ya rabbal alamin. Kakak Sheryl Intanova, bonekanya lucu sekali. Wah iya katanya tuh. Kakak Sheryl Intanova, bonekanya lucu sekali. Iya. Bonekanya lucu ya kakak Sheryl ya. Yang ini ya, Be. Yang mana? Bonekanya yang itu kali ya. Emang yang mana lagi emang? Ya, terima kasih teman-teman ya sudah tap-tap like, sudah komen-komen ya. Barakallahu teman-teman ya. Ayo lanjut yuk. Sekarang doa-doa yuk. Dari jalan anak-anak bareng-bareng. Ayo. Nyonyo ya, nyonyo. Baca doa-doa nyonyo ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Duha adu'auka abahauka ajama jamauka aku
hatta ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama ifa'amilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. ya Allah sesungguhnya tuduhan Itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal. Sekarang bacaan sholat yuk. Teman-teman makasih ya sudah like ya, barakallah teman-teman ya. Ayo baca sholat yuk. Takbiratul ihram ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asilah inni wajjahtu wajhiya lillazi samawati wal hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana biyal jahra azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. wa min shay'in ba'du Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Duduk. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. wa'afili wa'fu anni Tahiyat. at-tahiyatu Yara. barakatus salawatu mbah lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu rasulullahi Wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Akaida Purnomo Jihan hahaha tuh. Kakak Ida Purnomo tuh ngirim apa tuh, ngirim lope-lope sama apa tuh, gambar lope-lope orang Kak Ida tuh. Hai Kakak Jihan. Kakak Ida Purnomo. Kakak Rifki hai tuh Kakak Rifki tuh. Hai Kakak Rifki, Kakak Nanai. Ada Kakak Nanai. Kamu ingat aku? Hai katanya tuh.
Ingat dong kakak Nanay ya, Masya Allah. Apa kabar kakak Nanay ini? Udah lama nih nggak kelihatan nih ya. Sehat kabarnya kakak Nanay. Padepokan Baraya sedulur. Hai tuh kakak Padepokan Baraya. Wah iya. Ya, makasih teman-teman ya, barakallah ya udah komen-komen ya. Kak Sehat selalu ya. Nay. Apa kabar gitu? Apa kabar? Kakak Nanay. Kakak Nay. Iya. Wah. Wah. Lagi. Apa tuh? Enggak kamera. Ini ada saya udah. Kakak Nanay. Ada lagi. Apa kakak Nanay? Ada kakak lagi nih. Namanya Keva. Kakak Kiva, kakak Keva, Keva 3 MCT. Hai. Tuh, kakak Keva. Hai kakak Keva. Hai kakak. Iya. Kakak Keva dari mana kakak Keva? Ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Hai tuh kakak Keva tuh, Dede. Lanjut teman-teman ya. Sekarang udah Jahra mau baca surah An-Naba teman-teman. Saya Nggak mau tangga yang gini. Hah? Nggak mau tangga yang gini. Tangga. Oke, tangga apa? Perang kayak gini gak mau. Maunya gimana? Maunya yang nggak mau. Yang lampu ini hidupin. Lampu ini hidupin. Hah? Yang ini. Yang ini hidupin, lampunya hidupin kak. Yang mana? Ini nih, hidupin nih. Ini hidupin. Itu makan kayak itu kak. Oke teman-teman bilang, teman-teman. Sekarang kita baca. Surah pakai bantal nggak? Surah An-Naba ya. Surah An-Naba ya. Sama saya Jahra. Sama saya Jahra. Iya, teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Ya kita mulai. Kakak Akbar tuh. Kakak Keva MCT, kamu kelas berapa? Tuh, karena satu tanya tuh. Saya. Kakak Keva nih. Mau apa? Saya kelas 1. Kedengaran deh. Beneran ya. Kelas 1 kak ya, 7 tahun usianya kakak Keva ya. Iya. Ayo. Kakak Keva, kelas berapa kakak Keva? Sini nyanyi. Tidur ya. Iya tidur. Kakak Akbar SDE tuh. Kakak Keva, aku mau makan dulu. Kamu udah makan belum? Iya kakak, silakan kakak Keva ya, makan dulu kakak Keva ya. Tadi udah makan somai. Dari Jahra Makan lagi. Iya ntar makan lagi ntar ya. Makan malam. Makan malam ya. Kita mulai yuk teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah, ayo, a'udzubillah. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Tunjuk. Anil nabayyajim alayhim fi muhtaifun. Saya amun. Semaka saya amun. Amna jahil Adam ada. Wajibah autada. Maka kanakam aswaja. Terus? Wajahana naumakum subata. Wajahana ayai basa. Wajahana namasya. Wabanaina kakakum sabang sidara. Ajana siyajau wahaya. Anzana mimamu siyadima. Angsat jaja. Inuisa
wa nabata wa jannatin alfafa inna yawma Allahi kana miqata yawma yunfa istu'ifatatu wajah. Terus. Apa suaranya merdu kok? Enak, suaranya merdu banget. Terus wa futihatis sama buana rabuaba. Wa ziyadiban kana rawa. Ya nama melana. Itu nama abah. Nabiya asabaya suguna wihan badawa sabah terus ya mimau gosako ya zawifako innahum kanu ayajuna yusabah akasabu bi ayatina kisabah aku rasain arana kitaba aduh kan masih aku ya azaba iman lagi nafasa hadai kwa nabaka ibasoba kakak sambiako ta'amuna fiha aqwa kizaba najaa min rabbika ta'am hisaba bila ma batiwa al-yawma bainahu ma yang mikuna minhu kitaba yawma yakulu wa ma'ikofa la yadamuna ilaman ayyanahu ma'akawaba zalika yamu haqqa masya'at taqsaya rabbi ma'aba inna anzalakum azabam qariban yawma yanzuru man qaddama yaqulu kafara alaikum ciciraba. Masya Allah. Lihat teman-teman. Alhamdulillah. Iya, sekarang kita baca surah Al-Fatihah. Ya, kakak ya, teman-teman ya, kakak Akbar HF SDE ya. Kakak Akbar ya, kakak Akbar HF mengucapkan hai itu dedek tuh. Hai kakak Akbar. Kakak Keva 3 MCT aku makan dulu. Oh ya tadi udah ini ya. Oke kakak ya, kakak Keva ya, makan dulu ya silakan. Kakak Arsi itu. Kakak Arsi channel. Nama kakak siapa tuh dek? Tanya dek. Namanya siapa dek? Zahra. Nama saya. Kakak Arsi. Kakak Arsi channel nanya tuh siapa namanya? Namanya Dede Zahra kakak Arsi ya. Kakak Keva 3 MCT, nama kakaknya siapa? Namanya Zahra ya. Kakak Fayola Nandifa, halo tuh kakak Fayola. Halo kakak Nandifa Fayola ya. Kakak Gani Alilami, itu Annaba ya, iya kakak Gani ya. Iya, kakak Daud gue lihat alay banget. Kakak Daud ya. Ya kakak Daud ya. Iya emang agak-agak yang namanya usia 4 tahun kakak Daud ya. Mohon dimaklum kakak Daud ya. Terima kasih teman-teman sudah tap like, sudah komen-komen, sudah like barakallah teman-teman ya. Bang Daud gue lihat Bang ada di mana ya, ada di rumah Bang ya. Bang Daud ya, Masya Allah ya. Ayo lanjutkan dedek. Di Bekasi Bang Daud, ini kita di Bekasi. Bang Daud di mana Bang Daud? Ayo teman-teman lanjut ya, kita bahas Al-Fatihah teman-teman ya dek. Ya, Al-Fatihah yuk. Ini teman-teman lagi agak flu nih dari Zahra, teman-teman doakan ya biar cepat sembuh ya flu-nya ya. Ayo. Semangat. Udah walaupun dia punya flu dia tetap semangat ngaji teman-teman nih, doakan teman-teman biar cepat sembuh flu-nya. Biar cepat sehat lagi teman-teman ya.
Kakak Daud Golet di kota mana? Kota Bekasi Bang Daud ya. Bang Daud dari mana Bang Daud? Kak Keva 3MCT. Hai cantik tuh. Udah jarang dibilang cantik tuh. Hai cantik katanya. Amin amin ya Kakak Keva ya. Ya. Kakak Daud Golet kabarnya baik, maaf ya kalau bilang dia alay. Ya kakak nggak apa-apa kakak ya, saya selalu kakak Daud ya, Bang Daud ya. Ayo, auzubillah dek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, yang benar Bismillahnya. Bismillah. Ayo. Iya, ayo. Alhamdulillah. Ayo. Ini dia bobo. Ayo semangat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Lanjut Anas. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahman. Dia udah minum obat belum tadi? Hah? Udah minum obat? Minum obat dulu. Minum. Mau minum obat ya? Obat ya teman-teman. Tunggu teman-teman ya. Nyainya belum minum obat teman-teman nih. Nyai Zahra nih. Ayo. Bilang dulu teman-teman bilang. Teman-teman. Saya mau minum obat dulu ya. Minum obat dulu ya. Soalnya lagi flu. Wah kan teman-teman biar cepat sembuh flu-nya. Dosa teman-teman. Iya. Biar cepat sembuh. Biar cepat sembuh. Flu-nya. Minumnya mana? Minumnya. Tadi kan di kafe itu Apa? bau-bau kayak gini, Bau apa? gitu. Bau apa sih? Sampah. Bukan Bau apa sih? kayak Apa? Bau pocong. Ih. Apaan? bau kayak Asap. Ada yang nabun kali. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya Itu ada tuh minum. Kami minum kak. habis. Kami minum kak. Minum. nih. Minum kak. Ini kak. Kasih. Tunggu ya teman-teman ya. Jadi minum obat dulu teman-teman. Sama saya teman-teman. Mamponya nih, Empon Nahla nih. Sembuh, sehat. Nah, udah nih, sekarang nih. Sembuh nih ya. Ini buat sembuh udah, insya Allah ya. Ayo lanjut. Tentu. Hah? Telan dulu. Itu. Udah telan udah. Iya. Ya kakak, Abang Daud ya. Terima kasih, aku anaknya Daud. Oh ya. Oh kakak siapa namanya nih Bang, anaknya Bang Daud? Aku namanya Wilona. Kalau adiknya namanya siapa? Oh kakak Wilona ya. Ini adiknya namanya Zahra. Kakak Wilona ya. Semoga adiknya sehat selalu. Amin amin. Makasih kakak Wilona doanya ya. Masya Allah berkah teman-teman ya. Ayo lanjut teman-teman ya. Kita baca surah An-Nas. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Nas. Adi wadi sufidurin nas. Terus? Minadin nadiwan nas. Iya, lanjut. Hafalak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya Kul. kuku jengkol. Kuku jengkol. Ayo. Kul. Ayo. Kul.
Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri nafasati fil 'uqad. Min syarri hasad. Masya Allah. Ditunjukin sama nyonya. Nyonyo, iya ya. Kakak Wilona ya lagi di Wamena kah? Wamena, oh jauh kakak nih ya. Wamena dari mana kak? Kayaknya jauh tuh kak Wamena. Papua tuh mana kak Wamena kak? Kakak Rifki, hai tuh kakak Rifki tuh. Hai kakak Rifki. Kakak Wilona, hai kak Wilona tuh. Kakak Muhammad Haikal, hai. Iya. Nanti teman-teman ya, sekarang surah Al-Ikhlas teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tabasyada abil wataba. Ma'anhu ma'hu wa ma kasab. Ayasana amalatarab. Amadu amatatab. Bijidiya haram mimma sada. Masya Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Terus Iza jana suai wafat ayatana sayaruna bidini ayah wajah wasabi ni'ammi rabbika wastafir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun antum abiduna ma a'budu ana abidun ma abatum antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasali rabbika anha inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Terus Bismillah. Mata saya udah merah. Emang nggak merah? Lah, ya Allah. Ngantuk. Ngantuk. Emang merah itu enggak, cantik matanya, bagus, putih bersih. Ya, semangat lagi semangat. Karena dia udah makan sama main dut udah. Wey. Ayo dijarah mas pesotan emang. Kalau nggak pesotannya? Ada bocah yang gendut. Ada yang gendut. Terus Iya. terus. Baik gak gendut? Baik. Gendut. Terus? Tapi dia suka loncat-loncat kalau di pesotan. Oh gitu. Tapi dia aman ya, raya aman. Aman. Bagus. Ayo lanjutin orang Itali kadang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aita haji ukaribu biddin. Fadaika haji yadu yadeh. Ayaudu ata'ami miskin. Masa'ina haji na'umang sa'ati masa'ina haji na'umiyong. Unama'un. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fi Quraisyin iya fi miyata cita ya saya. Faya budu apa jabai. Aji atalahum min ju'i wa amanahum min qawl. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi? Min khauf. Kadang alam taro kan? Aam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabi fil am yad'alahum fi dati fa'asa'ahum tayran ababil tamim mijadi mishici faja'ahum wa'azimma.
Mak. Kul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oi 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 musati masa alaihi jamama wa atada yasabu anna ma akada ayam mazana fi hutama ama adu kama hutama nahu emu kazatat ittaqayya afida inna ayam musada fi amadim mumattada sadaqallahu azim. Udah. Udah. Teman-teman. Teman-teman sekarang Hmm. kita baca Iko bersama Dede Zahra. Ada bayinya nih namanya Nyonyo. Lucu. Ayo, lucu nggak teman-teman bayinya gitu, nyonyonya. Ya Juga kakak. teman-teman. Ya. Nyonyonya imuga gumoiga. Gumoy. Ya kakak Daud ya kakak Ada Daud, kakaknya nih namanya Wilona, ya. Gini. Tuh kata-kata kakak Wilona pinter banget dia, masya Allah, amin kakak Wilona ya. Tapi aku agamanya Kristen. Oh ya kakak Wilona, masya Allah kakak Wilona ya. Nggak apa-apa kakak Wilona ya. Kita sama-sama orang Indonesia kakak Wilona walaupun orang Kristen. Yang penting kita sama-sama orang Indonesia ya. Saudara satu Indonesia kakak Wilona ya, masya Allah. Nah, selalu kakak Wilona ya, barakallah ya. Ayo kakak Wilona kalau ikut ngaji bareng nih, sama Dede Zahra nih kakak Wilona nih. Iqra 3 ya, kalau punya Iqra silakan dibuka teman-teman ya. Iqra 3 halaman. Dia udah pindah ya, Dek? Ya udah ini lagi deh, nggak apa-apa deh kalau udah terpindah. Iqra 3 teman-teman ya, halaman apa, Dek? 21. Iya, pintar, halaman 21 teman-teman ya, Iqra 3. Wah. Halaman 21 teman-teman ya. 20, Iya. 21, 23. Iya, kata Kak Wilona tuh lucu banget bayinya katanya tuh kata Kak Wilona tuh. Kak Wilona usianya berapa tahun Kak Wilona? Sekolahnya kelas berapa Kak Wilona? Iya. Halo Kak Wilona tuh. Teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah di like ya, berkaulah ya. Dapat layar ya, masya Allah, berkaulah teman-teman. Iya, iya. Iya Kak Zahra ya, ya. Bilang teman-teman jangan lupa subscribe ya gitu. Teman-teman. Ngomongnya betul ngomongnya. Iya, cuma Oh dia ngomong ini, ngomong ini. Ayo ngomong, ayo ngomong, ayo. Iya. Iya. Subscribe, iya. Iya. Kakak. Iya, siap. Kakak Wilona, aku nggak pernah lihat Al-Quran. Oh iya, Kakak Wilona, nggak apa-apa kakak ya. Kakak Wilona kalau suka silakan simak Kakak Wilona ya, nggak apa-apa ya. Kalau suka silakan kita baca bareng-bareng Kakak Wilona sama Dede Zahra ya, Kakak Wilona ya. ya. Ayo, teman-teman bareng-bareng teman-teman yuk. Ayo, Dede, mana Dede? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Terus. Ma'ahu yadahu walahu yawahu iza saja fi makanu mawazinuhu ya nabi'a Panjang B-nya. ya nabi'a wa ajibu hafizina wa nusuki mutaqabilina fi jiriha Terus. aku dia tuzahiruna junuduhu nggak bisa kok nggak bisa Tuh udah bisa tuh. Ayo lagi ayo.
Udah bisa tuh. Ayo. Ayo. Dari bawah sekali ya. Ya 2 kali lagi berarti. Maafin ntar. Bis. Teman-teman maaf ya teman-teman ya. Ada gangguan teman-teman ya. Ada gangguan jadi lemot wifi-nya teman-teman. Wifi-nya lemot ya. Ayo, Kakak Zela Zahwa, gue aja udah Iqra 6. Jangan. Al-Quran padahal kelas 1 naik kelas 2. Woi, mantap Kakak Zela Zahwa nih, Masya Allah. Semangat Kakak Zela Zahwa ya, semangat ya Kakak ya. Udah Zahra baru 4 tahun Kakak Zahwa, baru 4 tahun usianya Kakak. Ayo bareng-bareng yuk. Lagi, bismillah. Bismillah. Ya Rahim. Tutup. Ayo. Bis. A'udzubillah. Ayo. Kenyang habis makan somai. Somai, alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, kalau ada yang somai kayak yang tadi ya. Iya. Soalnya enak banget. Enak banget insyaallah. Ada itunya. Kenapa tuh? Kenapa? Ada somainya. Ayo mulai. Iya, Ayo bismillah. Ayo. enak banget. Enak banget ayo. Bismillah. Bis. Bis. Ayo. Ayo. Hu, hu, Terus nih. Ngupil. Ngupil ih, malu ih. Ayo terus. Nih, mak. Ayo. Nih. Mak. Ayo. Ma'ahu. Ayo. Ayo. Semangat. Ma'ahu. Semut. Semut iya enggak apa-apa. Terus Ini. udah hilang. Udah ayo. Udah. Ini. Udah ayo. Ya, ayo. Ya daun. Iya, terus Wah. Wow, ya. Terus. Mampet ini hidungnya, mampet ya. Mampet sayangnya, papa kuat. Ayo Iza, ayo mulai. Di sini sama Abi ntar ayo, lagi yuk. Iza. Minum. Naon? Minum, nggak mau minum, udah. Ayo Iza, ayo. Sama Abi dulu, berdiri lagi. Sama Abi dulu. Terus gimana maksudnya? Ngantuk. Entah kalau tahu-tahu udah ngaji, bobo, Abi apain? Ayo, Abi suruh ngaji lagi. Ya. Ayo mulai. Ngaji lagi. Iya, ayo. Ayo. Ma'ahu. Ayo. Udah ayo mulai. Iya, ayo, ntar sini bobo. Ayo. Ma'ahu. Ayo. Iya, ntar bobo. Ayo. Sini udah. Ayo. Iza, ayo tan. Mama bareng-bareng Abi yuk, Ma'ahu. Yadahu. Walahu. Yarahu. Terus ini Iza, ayo. Wah, tuh tawain di jalan. Lagian sudah ditawain jadinya tuh. Iza saja, ayo. Gatel hidungnya yang. Tapi garukin. Ini. Sembuh dah. Bukan dia penyokin. Penyokin. Emang apa? Paling gue jadi penyokin. Iya. Nggak boleh lo gerak sih anaknya ya. Iza saja, ayo. Pas miring, kudungannya itu Nyai Idon. Ayo. Iza, awet ya. Ayo tahan. Iza saja. Ya, terus. Gue ngomong orang tua. Terus. Mawajinu. Ini terus ini. Dikit lagi. Ayo.
Ya Nabi'a Wa'ajibu Hafizina Wa nusuki Mutaqabirina Fi jiriha Aku dia Tuzayuna Junudu Utituhu Wa utubihi Famasau Wa yusiku Wasakahu Fasakahu. Masya Allah tuh bisa bagus. Ayo Bang Abi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bilang teman-teman tiap-tiap like dan komen-komen ya biar saya semangat gitu. Ayo. Wah, kita terakhir tuh bener tuh. Wah, makasih teman-teman. Ini diajarin semangat teman-teman ya. Tuh semangatin loh teman-teman tuh. Wah. Ayo. Bismillah. Apa tuh? Yang like siapa ya? 20. Iya, banyak ya teman-teman. Masya Allah, barakallah teman-teman ya. Kak Wilona, mana muka ayahnya? Mana muka ayah dan ibu? Iya. Ini muka ayahnya nih Kakak Wilona nih. Ya. Halo Kakak Wilona, halo. Ini Ayo Kakak Wilona, Masya Allah ya. Salam kenal Kakak Wilona ya. Ayo. Ayo terus makan sayur ngaji. Sholat. Kakak Siti Korija. Dedek ngajinya yang semangat ya kata Kakak Siti tuh. Halo Kakak Siti. Kakak Wilona ganteng banget, Masya Allah, saya dibilang ganteng. Amin ya Allah. Amin. Kakak Wilona bareng-bareng. Tadi. Iya. Sekarang Nabi ganteng. Iya, karena Abi Dia juga ganteng. ganteng. Nih. Iya, lagi ya Bang Abi yuk. Ayo. Nah, ada kakaknya. Kasih kan teman-teman ya. Teman-teman kasih barakallah ya Abi teman-teman ya. dulunya ada kakaknya, Teman-teman ya. namanya Nini cewek. Nyanyi. Ayo, lagi yuk teman-teman yuk. Iya, ayo. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hu. Ayo. Hu. Ma'ahu. Yadahu. Walahu. Yarahu. Idza saja. Saja. Iya, fi makanu. Benar. Fi makanu. Mawazinuhu. Ya nabi'a. Wa'ajibu. Hafizina. Iya, wa nusuki. Mutaqabilina. Fi jidiha. Waqudiya. Tuzahiruna. Junuduhu. Utituhu. Wa utubihi. Famasaluhu. Wala yusiku. Ulang. Wasaqahu. Fasalakahu. Iya. Kakak Wilona, mana muka ibunya? Ibunya lagi ngaji Kakak Wilona di kamar Kakak Wilona, mamahnya ya. Mamanya cantik Kakak Wilona, mamanya cantik banget. Hidungnya mancung banget. Kayak anaknya. Kayak anaknya. Kayak orang Arab Kakak Wilona, mamanya Arab jonggol. Ya Arab jonggol. Ayo. Ya teman-teman ya.
Ya, sekarang di Zahra baca jilid 2 teman-teman ya, jilid 2. Ini kakaknya guys. Kakak saya nih guys. Ya, nakanya nih. Ini nakal nih teman-teman ya. Dia kan ibu, Iya. dia kan ibu 2 kali ibunya nanta habis ibu kelas 2. Kelas 2 iya. Kakak Wilona, Bang umurnya berapa? Umur siapa Kakak Wilona? Umur saya atau umur Zahra Kakak Wilona? Umur saya kali. Wih cantik banget. Oh iya tadi Kakak Nahla tuh Kakak Wilona ya. Kakak Nahla cantik, kakaknya Dede Zahra. Ngupil. Ih jorok. Iya. Ayo teman-teman ya, kita mulai teman-teman. Ayo. Bismillah. Bismillah. Ayo. Bismillah. Terus ya, ayo semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kata Kak Wilona tuh Bang ada di Wamena kah? Saya ada di Bekasi Kak Wilona. Bekasi. Jawa Barat Kakak Wilona. Yasadin. Terus. Kolamin. Hasadin. Malakin. Sajidin. Gofirin. Abidin. Naimin. Aimin. Jahilin. Yusurin. Suurin. Apa? Ini benar ya Songurin. Terus. Futin. Kitabin. Siomin. Siotin. Ubadin. Yusin. Wajuin. Ulang. Wajuin. Salamin. Sodikin. Rasulin. Iya Bang Abi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup malu. Kalau tutup masuk setan. Iya. Ayo Bang Abi yuk. Waladin. Ayo. Baladin. Falakin. Fakin. Jasadin. Yasadin. Qalamin. Kolamin. Fasadin. Fasadin. Malakin. Malakin. Apa nih? Sajidin. Sajidin. Ghafirin. Gofirin. Abidin. Abidin. Naimin. Naimin. Awas. Alimin. Alimin. Jahilin. Yahyain. Dusurin. Gusurin. Su'urin. Suurin. Furutin. Kurutin. Kitabin. Kitabin. Kiramin. Kiramin. Siratin. Piyotin. Siotin. Ubadin. Ubadin. Julusin. Yusin. Terus rajulin. Rojuin. Salamin. Salamin. Sodikin. Sodikin. Rasulin. Rasulin. Sadaqallah. Iya. Pak, Bilang teman-teman alhamdulillah. Gitu. teman-teman alhamdulillah sekarang kakak saya cantik, soleha, suka baca ngaji, suka sholatan, suka sholat sama ngaji. Habis itu suka menabung sama suka sekolah, tapi dia malas sekolahnya, tapi galak sama adiknya. Mau? Sini dulu, teman-teman. Saya mau salawatan nih, gitu. Akan ngapain akan salawatan kan Kak? Kamu masih sholat? Hah? Tuh nyanyinya bawa nyanyinya deh. Bonekanya di bawah nyanyinya tuh tinggal. Ya teman-teman ya. Dia mau ngaji. Mau ngaji. Terima kasih teman-teman Mau saya ngaji dapat di pelayan yang kamar. baru teman-teman ya. Yuk. Iya. Habis ngaji makan. Makan ya. Sayur. Kakak Wilona. Mami masak sayur tuh. Bang ada di Wamena kah? Saya di Bekasi, Jawa Barat Kak. Di kota mana? Di kota Bekasi Kak ya, Kakak Wilona ya. Udah dulu ya Kakak Wilona mau tidur dulu, dadah. Oh iya Kakak, Masya Allah ya. Sama tidur Kakak Wilona ya. Ayo, Empok Idon mana Pak Idon? Masih sholat, Hah? Sholat Pak Idon. sholat. Ya teman-teman sambil nunggu kakaknya sholat teman-teman ya kita Ngaji. apa ya?
Tumpuan sholat ya. Ngaji ayo, ngaji yuk. Makan undang kami Ngaji, teman-teman ya sambil nunggu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna. Ya Raja, ini ada sini. Bihurmatihim Rabbil fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sini. Apa? Kakak tuh. Rumahnya bagus kata Kak Wilona. Nah, rumahnya bagus dan keren. Udah dulu, dadah. Iya, dadah. Dadah Kakak Wilona. Masa? Hah? Masa? Masa apa? Rumah kita bagus. Amin, amin, doain bagus mah amin. Nih teman-teman ya, ini namanya ini Nyai Idon teman-teman. Ya. Namanya Nyai Idon. Nyai biasa. Nyai biasa. Nah, terus di jalan berapa tahun usianya? 4 tahun. 4 tahun. Terus anunya berapa badannya? Berapa? Di Jakarta. Berat badannya nggak tahu. Paling di jalan 20 kilo kali ya. 25. Aduh. Saya mah. 25 apa ya? Di Jakarta TK besok ya. Tapi masih 4 tahun. Masih 4 tahun. Bisa TK kok. Nah, di jarak jalan kaki aja ya berangkatnya ya. Tapi nggak ada seragam. Nggak ada apa? Nggak ada baju sekolah. Seragam. Oh, seragam. Kita pakai itu aja, pakai daun pisang. Iya, daun pisang digubet-gubet. Mau? Enggak. Kak, mana Kakak Nahla? Kok lama sih Kakak Nahla? Ngapain Kak? Hah? Sholat udahan. Udah sholatnya udah. Pakai mic-nya udah mic-nya. Mic-nya deh, akhirnya mic-nya deh. Jarak. Kakak Wilona, hai Kakak Dada anak cantik, semoga jadi anak yang pintar, rajin belajar agar pintar, semoga jadi keluarga yang harmoni, amin. Amin Kakak Wilona ya. Sekarang Kakak Nahla teman-teman ya, Kakak Wilona ya, silakan Kakak Wilona kalau mau istirahat ya. Karena kakaknya nih, Kakak Nahla nih, usianya 7 tahun teman-teman ya, kelas 1 SD. Ya, yuk. Sekarang Kakak Nahla, halo. Oh teman-teman, assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Sekarang saya aneh kali kau macam mana pula kemana kau pakai kerudung tapi kau pakai aneh-aneh saja kau. Waduh, cemana ini? Kakaknya kelas 1 Kakak Wilona, kelas 1 SD, usia 7 tahun Kakak Wilona ya. Ayo teman-teman bilang. Teman-teman, Sekarang kita baca surah An-Nazi'at sampai surah At-Tariq. Ayo teman-teman bareng-bareng ikutan ya. Ayo Teman-teman kita baca bersama-sama. baca bersama-sama. Iya, semangat teman-teman ya. Jangan lupa like, Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya. dan juga
bunyikan loncengnya dan tap-tap layarnya. dan tap layarnya. Terima kasih teman-teman, barakallah. Terima kasih teman-teman. Barakallah. Iya, itu makanya ambil bantalnya. Ya. Tapi mau aja. Ayo. Dawu goli. Iya. Dadah tuh, dadah kata-kata Wilona. Dadah Kak Wilona. Ayo tuh, ambil tuh nih. Ya teman-teman, kita baca bareng-bareng teman-teman ya. Surah An-Nazi'at teman-teman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Wannasitati nasta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha qasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا tutup terus ayo fa'inna jahima hiya ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Masya Allah teman-teman ya. Udah teman-teman. teman-teman. Sekarang lanjut surah. Sekarang kita lanjut surah Surah Abasa teman-teman ya. iya. Ya bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Yuk. An ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man jaa
أتاك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Terus فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ya kakak dia Medina ya, hai tuh kakak dia Medina, hai buat teman-teman ya, sudah like atau komen ya teman-teman ya, selalu ya sudah pakai layar kalau teman-teman ya, jangan lupa subscribe teman-teman ya, makasih teman-teman, barakallah. Nah ini surah teman ini surah teman surah At-Takwir ya kayak ya teman-teman ya, banyak surah At-Takwir teman-teman, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat jibalu suyirat wa iza wuhusu husyirat wa iza biharu sujirat wa iza nufusu zuwijat mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa iza suhufu nusyirat wa iza as-samaa'u kushitat jahimu su'irat wa izal jannatu uzalifat alimat nafsum ma ahdara fala uqsimu bil kunnas al-jawaril kunnas wal layli idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zikutin inda zil arsi makin muta'in samamin masa ibukum dibayanun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin Mama huang lah gue bibidonin Mama huang lah gue Mama huwa biqoli syaitan rajim Fa'ina tasawun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa minkum an yastaqim wa man sya'una ila ayyasha'allahu rabbul alamin. Iya, Masya Allah. Ini surah Al-Mutaffifin ya teman-teman ya. Ayo, bareng yuk, mabi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Al-Mutaffifin kan? Bukan. Surah apa? Surah apa? Al-Infitar. Memang. Maaf teman-teman ya, salah teknis ya. Ayo, Al-Infitar teman-teman ya, maaf ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idza biharu fujirat wa idzal quburu busyirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ Aizilillah. Masya Allah. Nah, baru. Nah, baru. Al-Mutaffifin. Oh iya. Ya teman-teman ya, kita baca surah Al-Mutaffifin teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون terus alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Kalau kakak Wilona, wih pinternya. Wah, kakak Wilona masih mau nyimak kakak Wilona ya. Kira udah bobo kakak Wilona ya. Iya. Ya, terima kasih kakak Wilona ya, barakallah ya. Ya karena hari bilang pinter tuh, amin ya rabbal alamin. Makasih kakak Wilona doanya ya. Ya teman-teman lanjut di surah Al-Buruj teman-teman ya. Ya enggak ya. Nah, surah Al-Insyiqaq ya. Iya. Surah Al-Insyiqaq. Ayo bareng teman-teman ya. Ayo. Kita mulai yuk. Tapi cap. Ish, apa tuh? Bunuh. Cuman bareng Abi enak. Aman. Ya. Ish, tuh enggak tumpah. Ngaji memang begitu, godaannya capek. Kalau main enggak capek, kalau main mah. Kalau main ya, kalau nonton TV nggak capek, berjam-jam juga. Kalau ngaji mah nih, baru 10 menit udah capek. Setan itu kak, godain setan. Ada setan itu mau bisikin kuping kita, udah capek ngaji mulu mah capek. Gitu setan godain, nggak kelihatan setannya, nggak kelihatan godain di hati kita. Kalau nonton TV mah nggak capek kan? Nonton TV main ya nggak capek ya. Iya, kalau ngaji, sholat capek, bawaannya males karena setan godain. Setan nggak terima kalau nanti kita masuk surga ya. Setan maunya apa? Kita masuk neraka buat teman-temannya dia nanti di neraka. Udah gulung sama manusia masuk neraka. Jangan ngaji, jangan sholat, jangan ibadah gitu. Ya, ayo bareng-bareng teman-teman ya. Surah Al-Insyiqaq teman-teman yuk. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Idas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Masya Allah, berkah. Nah, ini teman-teman surah Al-Buruj ya. Barang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud iz hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid Allazi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu walahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalika fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwa ghafurul wadud. Zul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu ala kulli syai'. Apa? Wallahu waraihim muhito. Terus bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ayo surah Al-Tariq ya. Nah, Ayo. Abi Dede lagi ngikutin Bang Akam lagi baca yang dulu. Iya. Di lampunya kah itu Dede? Lampunya nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insan mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir.
Yauma tublas sarair. Belum itu. Sadaqallahul azim. Teman-teman bilang. Teman-teman. Kakafatul. Kakafatul realita. Gambar apa tuh? Orang, gambar tengkorak, gambar lope, Saya. gambar bunga. Ya, kakafatul realita 12 ya, Masya Allah ya. Ada Hmm. emoji itu Ka'bah. Itu Ka'bah. Oh iya Ka'bah ya. Ada bunga, ada Ka'bah, iya. Barakallah teman-teman ya, sudah like barakallah itu buat komen-komen ya. Tetap layarnya, Masya Orang Allah, barakallah tengkorak, teman-teman ya. emoji love, terus Bilang bunga, teman-teman gitu, Kak. terus Teman-teman, teman-teman. sekarang Kita baca surah Iqra ya. Iqra. Iya, Pindah belum Kak? belum. Halaman berapa? Hmm, Halaman 11. 11. Masa? 11 mah. Eh, So apa po? Ini kan. To. Salah saya. Ini 12 so. Mana? Manukhrijulahu yaumal qiyamah. Wa dhalla faqul. Ini ya, 18 pindah ya. Oke teman-teman ya. Salah saya. Nahla ini Iqra 6 teman-teman, halaman 18 teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan yuk, kita baca bareng-bareng yuk teman-teman ya. Silakan teman-teman. Teman-teman, Ayo kita baca bareng. ayo kita baca bareng. Ya, Kakak Putri itu. Hai Den, Kakak Putri. Hai. Kakak Putri, apa kabar Kakak Putri? Masya Allah Kakak Putri ya, baru kelihatan Kakak Putri. Kakak Putri kemana aja nih Kakak Putri nih? Sehat Kak? Ya teman-teman ya Kak Putri ya, kita baca bareng-bareng ya. Baca Iqra 6 halaman 18 Kak Putri, teman-teman yang lain semuanya ya. Kita mulai yuk. Patul itu mau jadi pacarku. Kak Patul bercanda ini. Masih bocil Kak Patul. Patul. Ada Kak Patul nih ya. Masih bocil. Ya, Kak Patul ya, bareng-bareng aja yuk, Kak Patul yuk, Kak Putri yuk, ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Halaman 18 teman-teman ya. Yo, mana ya, Kak? Ada Kak? Udah ada. Boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Wa mau Iya. Mamang dolafa kul innama ana minal munzirin. ya 11. 11 to fit yang Fid feed ta'am. feed yatung to'am hala lang toiba Terus wa ma yang tiku anil hawa Terus in huwa illa wahyuha wa minal laili fasjud lahu wasabih hulailang tawila wa waqa'an qawlu alaihim bima zalamu fahum la yang dikuna la yang tiqun waqaf. Jadi tikun doang, la yang tikun. Panjangin. Terus ini lanjut 12. 12 zu Ya. Terus
zu Hmm. hum yang zurun alal araiki yang zurun Ya. illa mira'an zahiraw walatas fihim Min. min hum ahada. Ya. Terus. Qala. Qala sanang zuru asodako ta'am kunta minal kazibin. Iya, Masya Allah ya. Lanjut ya, lagi. Ayo. Akafatul realita 12. Minta nomornya apa nih Kakak Fatul ya? Kakak Fatul 12 minta nomornya ya. Nomor saya ya. Mau apa Kakak Fatul isi pulsa? Ayo lagi Kak, ayo Kak bareng-bareng ya. Ayo. Ayo bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dhalla. Ya. Wa man dhalla fa qul Minum. minum. Nyai Don. Semangat Nyai Don. Habisin dulu. Nyai. Tolong ambil minum buat Mpok Idon ini. Ya, Udah semutnya. semutnya. Makan aja apa semut. Buang nih, Dek, ya, Nak. Tolong, Dek. Baca. Menunggu jahat. Wa mau Memang dhalla fa qul innama ana minal munzirin. 11 tak fidyatun ta'am Ya. halalang thayyiban wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa minal laili fasjud lahu wasabbih kulailang tawila. Terus. Wa qa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Minum, Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Nyai ya, Mpok ya, Nyai. Dijaga, makasih ya. Aus. Pokoknya aus. Kakak Akila. Hai Bang, hai Kakak Akila. Iya, hai Kakak Akila tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kakak Akila. Apa kabar Kakak Akila? Ayo Kakak ya, bareng-bareng ya Kak ya. Kakak Fatul realita. Biarmi apa nih Biarmi ini? Akila dek. Iya, Kakak Akila Dek. Iya Kakak Akila ya. Ayo Kakak bareng-bareng ya kita baca yuk. Ya, tadi mana Kak? Tadi mana bacanya? Ini ya? Hah? Iya kan? Ini. Mandong. Ini ya. Ini ya. Ada ini ya? Belum ini ya? Ayo minta. Boleh baca sama-sama. Waduh, Masya Allah. Boleh Kakak Akila baca bareng-bareng yuk Kakak Akila ya. Ayo Kakak, Iqra 6 Kak. Iqra 6 halaman 18 ya Kak. Iya 18 ya. Kakak Akila ya, mau baca bareng-bareng silakan. Oh, iya. Iqra 6 halaman 18 Kakak Akila ya, baris ke 3 ya Kak. Nah, nih, ini ya. Baris ketiga Kakak Akila ya, yuk baca bareng-bareng yuk Kakak Akila. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Kak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ayo. Wa ma. Hah? Mana emang? Kan bukannya. Iya, itu. Wa ma. Oh iya, Mami. Ih. Kali ini atas. Oh iya, itu wa ma ya.
Mama Hmm. yang Hmm. tiku ada Hawa. Terus in Nitsu nih. In, ayo. Lagi pilek teman-teman ya, doakan teman-teman ya, karena hal dan rejahara bisa sembuh teman-teman dari pileknya ya. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Terus Wa waqa'a. Waminal belum. Waminal laili fasjud. Atasnya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih Wasabbih hu hulai lalu. tawila. Terus Wa min oh iya bener. wa waqa al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yu'tikun. Terus Nanya lagi tuh. iya, ya nggak apa ntar aja, coba sebentar. Ya terus 12 Zu hum yang zuruna terus alal araiki yang zurun illa mira azahiraw walatas taftifihim minhum ahada qawla sadang qala sananzuru qawla sanang zuru asodaqa ta'am minal tak tak minal kadzibin. kadzibin. Iya, masya Allah ya. Ya kakak Akila ya. Kakak Akila kelas berapa adeknya? Kelas 1 SD kakak Akila ya. Kelas 1 SD masih usia 7 tahun kakak Akila. Pinter ngaji lagi, amin amin amin. Kakak Akila juga pinter ngaji pasti nih. Aku keluar dulu ya. Oke siap kakak Akila, makasih teman-teman ya kakak Akila ya. Barakallah teman-teman ya. Mau kemana Mau kakak kemana kakak Akila? Iya. Barakallah teman-teman ya. Sudah tetap layar, sudah lekat barakallah semuanya ya. Ayo kak bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Merah lagi, nggak apa-apa, sabar. Udah sembuh. wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. 11 to 11 to fidyatun ta'am fidyatun ta'am halalan thayyiba halalan thayyiba wa ma yantiqu 'anil hawa Mama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha in huwa illa wahyuha wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu
waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. 12 zu hum yanzurun alal araiki yanzurun illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. illa mira'a zahiran wala Panjang walanya. wala tastafti fihim minhum ahada. Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kazibin. Minum dulu. Lah, tanggung waktu lagi. Tanggung. Ayo Abi bisa baca Abi tadi bersana yuk. Qala sanang zuru asodaqata am kunta minal kazibin. Lagi. Udah. Bujuk buyang. Ini udah haus. Ini mau lagi ntar. Udah ya. Mulai ya. Kamu ngaji capek amat. Oke teman-teman ya, terima kasih teman-teman ya, barakallah teman-teman yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen-komen, sudah subscribe layar, sudah bunyikan loncengnya ya teman-teman ya, barakallah teman-teman ya. Hah? Udah. Ayo udah yuk. Itu oke teman-teman ya, kita tutup teman-teman bareng-bareng yuk. Doa apa namanya, doa penutup Quran ya. Ayo. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pinta salihah cantik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sakit. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat. Rabbi ij'alni muqima salam min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya teman-teman ya, barakallahu teman-teman ya, masya Allah semuanya teman-teman ya, sudah like, sudah tap layar, sudah komen, sudah subscribe, sudah bunyikan loncengnya, barakallahu teman-teman ya. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama teman-teman, insya Allah ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka Kayak ditapis. wallahi lantas astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Dadah, sampai jumpa di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.